Sayın UDEF Başkanım, saygıdeğer Nevşehir Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanımız, muhterem jüri üyeleri ve çok kıymetli katılımcılar, UDEF organizatörlüğünde Nevşehir Uluslararası Öğrenci Derneği, Nevşehir Belediyesi, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Diyanet İşleri Başkanlığımız, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Nevşehir Valiliği ortaklık ve destekleriyle düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'na hepiniz hoş geldiniz. Program kapsamında ilk etapta 40 farklı ülkeden 400 uluslararası öğrenci yarışmacımız başvuruda bulundu. Yapılan ön elemelerin ardından dün gerçekleştirdiğimiz yarı final programında ise 29 yarışmacı yer aldı. Bugün gerçekleştirmek üzere toplandığımız final programımızda ise yarı finalden finale katılmaya hak kazanan 10 uluslararası öğrencimizi dinleyecek ve muhterem jüri üyelerimizin değerlendirmeleriyle hediye takdimlerini gerçekleştireceğiz. Şimdi sırada Doğu Türkistan'dan ülkemize gelmiş olan, Konya'da eğitim hayatına devam eden Şemsettin Aksuavat kardeşimiz var. Ama onun öncesinde üniversite rektörümüz Profesör Doktor Sayın Semih Aktekin Bey aramıza katıldılar. Kendilerine teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Şemsettin kardeşimiz bizlere Tevbe suresinin 38 ila 41. ayetlerini tilavet edecekler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezîne âmenû mâ lekum izâ qîle lekum unfirû fî sebîlillâhi ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلا تنصروا فقد نصره الله
إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Şemsettin kardeşimize tilavetinden ötürü teşekkür ediyoruz. Artık birinciyi, her ne kadar belli olsa da birinciyi açıklamak ve hediyesini, ödülünü takdim etmek üzere rektör hocamızı ben sahneye davet ediyorum. Buyurun.
Evet, değerli Hazırın. Başkanım da dediği gibi biz bütün kardeşlerimizi birinci kabul ediyoruz ama bugünün birincisi Şemsettin Aksuavat. Tabii kardeşimiz Doğu Türkistan'dan, inşallah Doğu Türkistan'da da özgür günlerin geleceği, Kur'an'ın özgürce okunup özgürce yaşanacağı bir günler temennisiyle dua ediyoruz onlara da inşallah. Tabii ben teşekkür ederim. Tabii şimdi birinci olmak o kadar kolay değil. Dolayısıyla kolay bırakacak da değiliz. Madem birinci olma bu kadar beğenildi, o halde Şemsettin kardeşimizi tekrar bir dinleyelim. Buyurun Şemsettin Bey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم والضحى
ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Kıymetli kardeşimize tilavetinden ötürü tekrar teşekkür ediyoruz.